أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبت يا أخون أول من كم هو مدوه جري مقولنا ما دفعوغا من مسكتوغا كوريا مجندني رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة قولون هوري فيلا ورتكي أول ما إرادة كوربيا مدو هفتا كولك جتريغ فشان صحيح بخاري شرح كما كو كوريغا أول من كوريا مجندي حديثكي كوباتو أدي سنتكي كوباتو adi sunnataki ei islam deenuge nota islami shariatuge devana mastaru kamuge maccan nota ei islami shariatuga dalilu dekke mastaru to kuteren devana mastaru kamuge macca adi egi turu miharo gol me wahaka dakko me gendani sahihul jami' nota sahih bukhari riwa fawa muallif al-imam bukhari rahimahullah ge haya pula behegotun wetu dia detin regal gol men wahaka midekki emme faunre algon men wahaka dakka fawani imam bukhari rahimahullah ge macca bayin ilum berenge sanage nuwata ta'rif ge basfurto ge wahaka mi wara gina wahaka furto ke algon dennebin ehme algon menna mifada majlisega mifada huriha wahake kan nota gina wahake ka diumaki fase kama kan nuane henna maskuri re algon men komme swaraka ishara kolla fawane bay wahaka taka egi turun agol menna fene bay ehem bebe fulunge wahaka fuluta bes ege terega noembun hammada yaqub bun ibrahim edebe kalum vidalwani muhammad bun ismail ki ay faqihu hadhihi al ummah mi ummatuge fiqhu weriya minu kuten algondo dobeta khunne koda wahake dannawada fa kuriya dan kastu korani bay be kalon wahaka dakkawa imam bukhari rahimahullah ki ebes waraka fiqhu engi wada gannawa be kale nune hame ekani hadith uddas korawa record reke ekale fanga masakke polaki hame ekani hidudas korevume efoga edas korevi echek edas korevi gota naqul korevume ekale fana ki fiqhu weriye nune hame kan imam bukhari abe gotun nu mifada wahakata dekeveni ege terega imam ahmad abe gotun wes dekeve ehmima agume na fene bay fottawga imam ahmad ge madhhabu dhikr quraifa waran nuhure madhhab tawge muqarana wahakata keveru bay fottawga imam ahmad ki hadith muga mashhur be kale imam ahmad ki kurun agun dennevin imam bukhari rahimahullah ge ustad imam ahmad ki imam shafi'i rahimahullah ge dariware adi emmais e dariwor imam shafi'i rahimahullah ki wes hadith ilum weriye hame gotan imam malik ki wes hadith ilum weriye ehmima fiqhu weri umattaka hadith ilum weri umakki ei fiqhu weri manakama qura kamenu mashhur tin hadith ilum weri ei mashhur tin madhhabege imam gotuga miwani tibefne joda ganwan fiqhuga ahlus sunna wal jamaatu ge mashhuru hataru madhhabe miyonnani ei hanafi madhhab imam abu hanifa nisbe kuraifa wa nota imam abu hanifa ge fiqhi ra'yuto ge macha binawe ge asfa wa dem miyonnani maliki madhhabe imam malik bun anas ekade ge fanu ge madhhab ekade ge fana ki muwatta mashhur hadith fa emme furatama liyevunu emme shamil hadith fa ei imam malik ge muwatta den imam ahmad ki ahmad bin hanbal ekale ge fana ki musnad ahmad ge muallif nota ege hadith ta jama kurvi e foga ekale fana ge darikalun abdullah
باقي بابا فلوغ فرايبون فريم كوربي مسند احمد كي اي اورغمن نفنن حديث فتو ترين ام بودو اف اتا وليوم هيمنه بودو حديث فتن اي انما صحيح بخاري گه كفاتكي افتكي اي مولمس صح حديث اكني ايغا جمع كوري فدي اون كوري رگه دنني امام بخاري رحمه الله ودالو يتمن كليگه فانو ميفوي صحيح الجامع نرووا فميوني تمن كليگه فانو دنودا گنوا حسته كهاس माने कि हलक का हदीस के तेरें एम सहा हदीस तो के तेरें वे सहा हदीस तके एमा अगुन में नफेन्ननी फतुगा गाय गंड का तकुरारो तका एकुगा नुवा वरका हास नुवाता एया क्यारी कुरा आदे देगे हदीस एम बीमा हदीस इल्म की एक सबब मीहा फिकुवरी मना कुरा कमेन्नु कुरिंग अवर देन्ने फदान इमाम अहमद की हंबली मذहब के इमाम बड़ो फिकुवरी बड़ो हदीस इल्म हमें को इमाम शाफी बस हदीस इल्म के अहुलवरी के तेरेगा मशहूर सनदें ओन्नन माने कि सिलसिला नोता अलगुन में मिजमानो के बहुम बुना कम वन्या चेन ए हदीस नकुल कुरम के चेन एचेनुगावस हिमेने वडा गन्नवनी इमाम शाफी इमाम मालिक के फरापुलुं आदि इमाम मालिक नाफिउ के फरापुलुं नाफि इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा के फरापुलुं रिवा कुरबवा हदीस तंग ए हदीस चेनुगे रंचेन सिलसिला अज़हबिया रंचेन एहमिमा इमाम शाफी की वस रहिमहुमुल्लाहु जमीयन मशहूर हदीस इल्मरी एहन्नम से करे फानुगे फिकुहा हिक्मे वरुगद कमुं मी बाबुगा इहा बड़ा मशहूर वफानती इमाम बुखारी रहमहुल्लाह एकले गफान की फिकु इल्मरी कमगा एकले गफानुगा अरिहुगा उलु विबेकलुंगी इतुरु सहीह बुखारी नोत सहीहुल जामिउ किउववा नोत बल्लवा बेकलुना इंगे वडा गन्नवाने वर विष्णु तरिकमा एकुगा एहमगिन इल्मरी विदालवनी इमाम बुखारी के फिकु वनी इमाम बुखारी के तर्जुमा के माने कि इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह सहीहुल जामिउगा हदीस गेन्नो मुगे कुरीगा लियुववाने तर्जुमाए एबेनी मिवेनी कमे वुमुं ए हुद्द कमे कमुगे वाहका एफो गेन्नवानी हदीस एम एकले फानो तर्जुमा गेन्नवनी मिसानकं मीहकु वैम्मती कनाय बावगे नमादुगा हरम बनुमुगे मच्चा नोत हरम बनुं ये ओन्न गोतकी एफोगा एगे तिरीगा लिव्वानी हदीस एम इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के फिकुहा की एकले गफानुगे तर्जुमागा एफोतुगा एकंडा अलुवनी ehnya imam bukhari rahimahullah eburi figu fayvis liu waf figu ke ki babu to algun men irada kurviya darus ke fahkoduga ewa ka dakka nehma danno miule wa ke ki imam bukhari rahimahullah nisbe ko ekade ke fana ki hame ekani hadith hiddas kurwa e hadith naqul kurvi bekade ke ehem vidalo fure ma aula kam bodo ehem vidalo wa befunna hagigatuga ekade ke fanuge fiqhu nengeumuge دقيق كم دقيق ميتونو مفهوم كي اكنه فان استنباط كوروا نوت دليل نرو والے هني كما ادي ايغاوا فون كمون اكم وسنا غتما بي فراتك دتي وگندني اهم امام بخاري رحمه الله حديث گنوا فانه كم فدا ديتري كمس بيرفوشم بلالا ميهايا اي حديث كي اي اگوتكوس اتنو اويگم وان حديث كم نفنا ehna imam bukhari ge ove etanuga onnen jesaube ehmima imam bukhari rahimahullah ge hadis fotuga takrar hadis warak ginawan ei komme kamaka gole gotun ekade ge fan neruvwa dalilu ge gotuga hadis gennawa tibe bay fan hadis buri kurabwa nota tankol kolun istidlal kurabwa fasure e khilafan imam muslim liuwa fawani tartibuko एमिमा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की नुअym बिन हम्माद याकूब बिन इब्राहिम फद बेबे कन विदान वा फदन मी उम्मतुगा फेनिगेन दिया बोडु फिqhu इलुमरी इमाम मुस्लिम अबे गोतन रिवावे के आसफ लोबत खुन्ने कुडकों उंदगु वसवेदान गुरमेन्ना मी जमानुगा हिनमस मी एबे कनुगा हिप्पुडुगा कदरा लोबी मिंबर गुरमेन्ना हाम कोदे हेके इमाम मुस्लिम की
ಅವನು ಕುರಿ ರೇತೋಗ ದನ್ನೋ ಮೆನನಿ ಇಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ ಎದ್ದರಿವರು ಇಮಾಮ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಸಹೀಹ್ ದೆಂಗ್ ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ ಯಫೋಗ ಬಿಮ್ಮತಿ ಗವಾ ಎಮ್ಮೆ ಸಹಫತಕಿ ಕಿರಿತು ಕುರ್ಆನ್ ಫಿಯವ ಇಮಾಮ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಗಾರಿಹ ಬಡಾಗಿನ್ ದನ್ನವನಿ ದಅನಿ ಉಕಬ್ಬಿಲ್ ರಿಜ್ಲೈಕ ಯಾ ಉಸ್ತಾದಲ್ ಅಸಾತ್ ಉಸ್ತಾದೀನ್ ಉಸ್ತಾದುಂಗೆ ಉಸ್ತಾದೆ ತಿಮಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಫ್ಯಾಮ್ ಪುಳುಗ ಬೊಸ್ ದೆವ್ವುಮುಗೆ ಹುದ್ದ ದೆವ್ವವಾಶ ವಸಯ್ಯುದುಲ್ ಮುಹದ್ದಿಸೀನ್ ಕಡೆಗೆ ಫಾನಕಿ ಹದೀಸ್ ಇಳುಮುಗೆ ಅಹುಲುವೆರಿಂಗೆ ಸಾಹಿಬಾಯ್ ವತಬೀಬುಲ್ ಹದೀಸ್ ಫಿ ಇಲಲಿಹಿ ಹದೀಸಂ ಏಗೆ ಬಲಿಮಡುಕಮುಗ ಫರುವಾ ದೆವ್ವವ ಡಾಕ್ಟರೆ ಅವನು ಕುರಿರೇಗೆ ದೆನ್ನೆವಿಂಗ್ ಹದೀಸ್ಗ ಹುನ್ನಾನೆ ಇಲಲ್ ಎಯಿ ಬಲಿಮಡುಕಮೆ ಎಯಿ ಏಗಾವ ಆಮ್ಮುಕು ಹದೀಸ್ ಇಲ್ಮುಗೆ ಅಹುಲು ವೆರಿಯ ಕವ್ವಿಸ್ ನೇಗೆ ಬಾವತುಗೆ ಕವಿ ಕವಿ ಕಂತತ್ತೇಕೆ ಏಗೆ ಸೋಬುಂ ಹದೀಸ್ ದಯೀಫ್ ವೆದಾನ್ ಏಕನ್ ದೆನೆಗನ್ನಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಹದೀಸ್ ಇಲ್ಮು ವೆರಿಯ ಕವ್ವಿಸ್ ದತಿವೆ ಏಯಿ ಫೆನ್ನ ಫೆನುಮ ಬೇರು ಫುಶುಂ ರಾವಿಂಗ್ ಸಹ ವೆಫ ನೋತ ರಾವಿಂಗೆ ಚೇನು ರಂಗಳು ವೆಫ ಅದಿ ಹದೀಸ್ಗೆ ಮಾನವೆಸ್ ಕಮು ದಾಗೊತಕಂ ಒವೆಜ್ಜಿ ಕಮವ್ವಾನಮ ಏಯಿ ಸಹ ರಿವಾಯತ್ ತೆಕ್ಕಮುಗ ಆಮ್ಮುಕು ಬೇರು ಫುಶುಂ ಫೆನುನು ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ e riwayatuga hunna kuraki kamegge sobun mibe kalun hadis taka muamala kurawwale gina kamun ekan deneganna nege terega emme mashhur adi emme bodu imamaki imam bukhari rahimahullah ege tunago dennevin imam abu isa tirmidhi rahimahullah kale ifanaki imam bukhari ge dariwareke ekade ifan liubwa fawe al ilal kiya fotevs mi mawduga imam ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಿ ವಿದಾಳುವಣಿ ತಿಮನ್ನೆ ಇದನ್ನ ದೆವ್ವಾಶೆ ಉಸ್ತಾದ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮ್ ಪುಳುಗ ಬೊಸ್ದೆವು ಮನೆಗೆ ಕಲೆಫಾನ ಕುರವ್ವ ಇಹ್ತಿರಾಮ್ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದಿನ ಗೊತ್ತುಂ ಎ ವಿದಾಳುವಣಿ ಎಹಂ ಬಸ್ ಪುಳೆಗ ಇಮಾಮ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಬೆ ಗೊತ್ತುಂ ಆಸ್ವವೆ ಲಾ ಯಬ್ಗಿದುಕ ಇಲ್ಲ ಹಾಸಿದ್ ಹಸದ ವೆರಿಯ ಕುನೂನಿ ಕಲೆಫಾನ ರುಳಿ ನಾರಾನೆ ವ ಅಶ್ಹದು ಅನ್ನಹು ಲೈಸ ಫಿ ದುನಿಯಾ ಮಿಸ್ಲಕ್ ತಿಮಂ ಹೆಕಿವಮೆ ದುನಿಯೆ ಮತಿಗ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಫದ ಉಸ್ತಾದ್ ಫದ ಬೇಫುಳೆ ಇಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿ ಫದ ಬೇಫುಳೆ ನೆಕ್ಕಮ ಮೆದುಗ ಇಮಿ ಎದುವಸೋರುಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಶೂರು ಎ ದರಿಯೋರುಗೆ ಬಸ್ಫುಳಕ್ ಎಮ ರುಳಿ ಅರನ್ ಜೆಹೇನಿ ನೋತ ನಫರತ್ ಕುರನ್ ಜೆಹೇನಿ ಸಬಬೆನ್ ಓಗಿನ್ ಎಫದ ಸಬಬೆನ್ ನೋನ್ನಾನೆ ಹಮೆಕನಿ ಹಸದ ವೆರಿವುಂ ಫಿಯವ ಇಮಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಹಂಬಲ್ ಮಿಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಇಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿಗೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಅರುಣ್ ಕೂನಿ ಬೆಸ್ದೆನ್ನೆವಿ ಇಮಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಹಂಬಲ್ ಬಗ್ದಾದುಗ ಹುನ್ನೆವಿ ಎಕರೆಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳುವನಿ ಮಾ ಅಖ್ರಜತ್ ಖುರಾಸಾನು ಮಿಸ್ಲ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಖುರಾಸಾನಕಿ ಬೊಡು ಸರಹದ್ದೆ ಖುರಾಸಾನಕಿ ಎತ ಬ್ಯಾವರು ಇಲುಂ ಬೆರೆನೆ ನಿಕುಮಗೆನ್ ಆತನೆ ಮಿಜಮಾನುಗ ಈರಾನ್ ತುರ್ಕಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಉಜ್ಬೆಕಿಸ್ತಾನ್ ಮಿಹುರಿಹ ಮಿಹಿರ ತಾಣುತಕೆ ಮಿಹಿಮೆನೆ ಹಿಸಾಬುಗಂಡು ಐ ಗ್ಯಾಗಂಡಕ එම ඒ වර ගින අදදගේ ඉලුම්බෙරින් නිකුමගෙන් බිමෙක් එහෙනම් ඉමාම් මහ්මදකි කුරින් දෙන්න උණු ගොත හදීස් ඉල්මුගේ බොඩු ඉලුම්බෙරිය ෆිකුහි මذهبගේ ඉමාම් මහ්මදකි ආදයා ඛිලාෆු මෂූර් බේකලේ මි බාබුගා එකදේ ගෆාන විදානෝනි ಖುರಾಸಾನು ನಿಕುಮೆಗೆ ನಾದೆ ನೋತ ಖುರಾಸಾನುಗೆ ದರಿಂಗೆ ತೆರೆಗಾ ನೆತೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಫದ ಬೇಕಲ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಸಯೀದ್ ಬಿನ್ ಜಾಫರ್ ವಿದಾಳುನಿ ತಿಮನ್ನ ಬಸರಾಗೆ ಅಹುಲ್ವೆರಿನ್ ಬುನಾತಿ ಇಲುಂಬೆರಿನ್ ವಿದಾಳುವಾತಿ ಅಡುವೆಸೆವೀಮೆ ದುನಿಯೆಗ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರ ಬೊಡಂ ಇಲ್ಮು ಲಿಬಿಲವ್ವಾಫ ಮಿವಗುತು ಹುರಿ ಅದಿ ಹೇಯೋ ಅಮಲು ಕುರವುಮುಗ ಅಖ್ಲಾಗ ಅಮಲು ಹುರಿ ಬೇಕಲಕು ನೆತೆ ಇಬ್ನ್ ಖುಜೈಮಾ ತಿಬೆ ಅಡುವಸವಾನ ಹದೀಸ್ ಇಲುಂಬೆರಿ ಎಕಲೆ ಫಾನುಗೆ ಹದೀಸ್ ಫೊತೆವ್ವೆಸ್ ಒನ್ನನ್ صحيح ابن خزيمة ميغوتا مشهور فا ون فتوى سنن ابن خزيمة صحيح حديث تك نروما شرط كوربي هنمس اي شرط هو متيغا ثابت و نولبوني ما اي فوتوغي نمك صحيح كي كمغاويس اي فوتوغا باي ضعيف روايه هو هنمس بدو حديث المير بدال وني ما رايت تحت اديم السماء عالم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحفظ له من محمد بن اسماعيل تمن كليفانو ದೆಕಿವಡೆ ನುಗನ್ನಮೆ ಉಡು ದಶುಗ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರೆ ಬೊಡ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಹದೀಸ್ ತಕ್ ದೆನೆವಡ ಗನ್ನವ ಅದಿ ಎ ಹದೀಸ್ ತಂ ಹಿತು ದಸ್ಸು ಬೊಡು ಬೇಕಲಕು ಎಮಿಮ
kuri agonde ishara kolli gota gina adadege wahakatake ilum meringe meduga abur efoga medu zamanuge ilum merin kuri agon men danna mashhur ilum merin imam ibn kathir mashhur tafsir liuwa wafawa ekale fanu widalwani huwa imam ahli alhadith fi zamanihi ekale fanu kefan duwasurga hadith ilmuge ahlu weringe imame wal muqtada bihi fi awanihi eduwasurga ekale gefana nota e babuga maneki حديث المقبابغا إكلي غفانا شيء اقتداء ببني والمقدم على سائر أضرابه وقرانه إكلي غفانا مثالغا نوتا إدوسورغا في ميستكونا إكلي غفانوغي إكورنا حديث المغي مشهور هوريها بيكنوغي مچ إكلي غفانو إسوغمبي إمام بخاري رحمه الله كي ديري أولوف مغاوس آديا خلاف أخلاق اللي بلبي بيكلن حديث كي صوبون كمان buraveni sawbaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mativeri akhlaq fula siratu ge athar hadith ilmu ge ahulweri ka kurmaki lazim kam emima ekade fanaki ladu etivum bodu algondu kuriges dennevin jaraha kuravva ergoves mihaka dimaya jaraha ge terega ves haru basfule vidalo mavur ekade fanu beenun kuravvani enage faratun hadis nunage fada nuwata ene ameduga visnadan jehe fada miheke fada e fada basfuleke vidalwani sobaki ekale fanu vidalwe timan kade fanu ummid korwame allah gadota timan kade fanu gendeve hinduga timan kade fanaki evvis mihaka ghiba e bunefawa be kade kamuga numan ummid korom hame gota ekale fanaki murani be kale algondu dennevi ekale fanu bappa fulu ekale fanu umur fulu daadi tuppuluruga bay riwayat to ganna gotun de aharuga avahar wada genne maffahuga den bappa fulu du korwa wada gennevi mudalun ekale fanu ge muli masakke pulaki ilmattaka heda kurefu hame gota ekale fanaki dilati be kale e algondu kurirege dennevi abu ja'far الوراو ge wahaka ekale fanu ga arihuga liye dinu masha adi ganduta tartib ko dinu muga ulunu bekale enaya ekale fana de meduga waragina hadisata hinga fawe ekale fanu imam bukhari rahimahullah abu ja'far heda kurawwa adi ene fasa ge tereng e devumunda minwortan ena qabul nukurumuge hadisata ehen dimawa emme bod sawbaki imam bukhari rahimahullah ga arihuga uluwa kama vanya durung anna miheka fasa nagagen devida kam imam bukhari rahimahullah fad zahidu bekale ga arihuga uluwa kama vanya ekale fanu ga zahidu kamuga kurimatiga anekaya nukerene tanawas kame libigatuma fasa gifaka ehem wima e raddu kurawu muge hadisata ki hinga fawa hadisata ki hame gotan ekale fanaki dunia dahivetikan kuda ukhrawi hayatattaka ummid kurwa mungendevi bekale kamuga wefawe demmeti imam bukhari rahimahullah medwerivi mihna nuwata imtihan nuta fituna gawahaka agol menge komme bodu ilumere kebes haya puduge komme sisabega boditi imtihan taka fituna taka kurmatlan jehe ei tarikh dakka fawa haqiqatan algum men gaman nabiy sallallahu alaihi wasallam ya inu nabi bekalun nabes kurmati wi fadan algum men ge ilum ber nabes ifada kankama kurmatla jewadaagine imam bukhari rahimahullah islami rattakuga qawmtoga ekade ge fanuga maqbul kan libu mafhuga ekade ge fanuga umuruga fahukoluga eburi wadaage ekade ge fanu rashak wadaagatu mattaka ehme khurasana ekade fanu wadaage nasa bura bade wadaagene nasa bura ki ei khurasanu garattu kutere rashak nuwata mi hisabu gande nasa buru ge tere gadi himene bayin ehen rattavs ema hijuranga gandaka 200 fransas wana ahor ekade fanu emburi nasa bura bade wadaagene ei bukhara ve samarqandus mitantang himene ekale fanuge ufang hisab ei kuring algon denne fadan umur fulum sola aharuga hajj bamma fula ga nikume wada genne mafhuga den makka madina ga hijaz kara gulwa sham kare wadagen adi iraq kare wadagen duniya ge kitantana datur kurwa yamanu kare wadagen ilmu jama kuraw mafhuga etantanuga kiyawa debba khas ko baghdad ga algon denne ekale fanuge arihum
halaqaga nota miskituga kiyawmonda dariwarunge adadu vihi ha havvure ituruwane kama dariwarun riwa kore ehmima ekefan egota unganna dinumuga majlistan qaim kore mafahuga muli jumla ga gandaka nuwadiya ha henga dariwarun agon dennevin ekelege faanuge ari nuwadiya has dariwarun khud ekelege faanuge dufulum sahih jami sahih bukhari adu essevi maneke ekelefanu ari kiyawam wadagen ekelefanu kiya devwa adu essawafwe nuwadiya ha henga dariwarun e focus be fune gewada ganna meda hame be sahih bukhari ke hiddas kore mon anna foten algon menge terega ilmuge madana nikume wada gannawa bekal komme ke sekere fanu ebu rashab wada gennewi wada genno makka guligen wegen diyi etanuge ahulu werina libun wara bodo ufale kamuga ehme mariwa wegen asfa maguta kumacca mista kun nikume dinara dirhamu emihum bahamun die kamang edo imam bukhari embure wada gen rashab wennewima nuwata naisabura wede wada gennevim naisaburuga hunnawa imam ilum veri hadisun mashhur bodu bekale muhammad bin yahya zuhuli ei imam bukhari ge ustad imam bukhari ge ustad algon dannawa fawanti be funna emme furatama imam bukhari dariwaru wada gennevi amil rasunne imam bukharan den hisabu gondo kari ekike rasunne efoge kale fanu adi makkaya nikume wadagen ehma ekane fanuge ms ing ustad muhammad bin yahya az-zuhli yaki eru naisaburge emme bodo hadis ilum weriyai emme gin dariworun kiyawa vidalo mondani e ilum weriya gari huga komme gote imam bukhari bure doshi beswana diani kolon imam bukhari ge ustad wima sanadu matiwan misalaka miha kunota kujjaku imam bukhari gari hon aduha kam wanama muhammad bin yahya az-zuhli ge riwayat ga ede termeduga muhammad bin yahya az-zuhli inna ehma sida muhammad bin yahya az-zuhli ge arihun adu hafiya cheenuga tibe mihun gaddu madumaki hadis ilumberin warabbada farwater wegin ekan kurawwa hitun kurawwa mundiye kame sabaki erun hadis ke sahhakam warugado mabbaru libigen dane ede termeduga tibe be kalunga adadu maduwi komme gasdima wi emma sadeki imam bukhari rahimahullah samaru ganda wede wada gennevi foga naisa buruge terega warase wede wada gen ekelefan madukure vi halatuga mi dimama kamaki etange veriya governor e gotuga kandalu wafnu amir gotuga hunnawa khalid zuhuli ena imam bukhari ge arihun edeni timange ganduwar wadagen ganduwaruga darinna kiyawa devma lobe dakhunne e zamanuga verin kamuga vies ebami hunge darinna din unganna dinumaki ebami hun kura masakkat ade warabod ahamiyete def kam agulmenna tarikhun enge khud emi hunge kibaga amal netesus darinna unganna dinumang ebami hun masakke kure emima verin kamuga vies ebami hunge darinna unganna deni dini ilmu emme bod ahamiyete dige emima imam bukhari rahimahullah ga arihun edi wada gannawani ganduwara wadagen timange darinna kiyawa devuma imam bukhari rahimahullah ege jawabu ga vidalwani nuneke komme ungenen benumiya miskitu gonna timan kale fanuge darusa kudin fonuwasha wakimi hege dariyaka wakimi heka wakitanaka kiyawa dinumaki ei timange ummide nune imam bukhari rahimahullah ki verikama mansiba maqama jaha fude waraka duruga uluwa adikan kamang ekade fanu ruhi wada nugannawa kamekkamuga watiwe ekade fanu benom we nulwa amiruge ganduwaruga takijassawa ka komme doha ko wadage wade wadagen amiruge darinna wakim vip ko kiyawa debwa vidalwani ungenem benumiya miskita fonuwashe emmenge darinna ilmu ganna de tanuga ungene enemas ekade fanuge e hushe uluma amira demi hunnakan ebbehen nuwunu note debe kalunaka ebbehen nu natija egotun amiruge farapun ekade gefana fitun taka kurimati wan dimawan feshi fortama feshuma kimi efoga bukhari rahimahullah bayin ehinka dataka kurimati ege terega ekade fanu ustada ekade fana de meduga nutana waskame ufaddam bayaku masakke kon ekam war bodu kamaka wegen gos
ekadege fanuge siratuga mi wahaka mi wani liyevigin gosfa imam bukhari rahimahullahu ei ahlus sunna wal jamaatuge ilum meri salafus salihunge aqidage matiga hunne hadis ilum meri naki mi babuga emme warugada emme thabitu bekalu imam bukhari rahimahullah ki evves halega aqidage masale neruwane bekale nu eduwas waruga tibefun aduwas sawane ufedi fa masale ei ma'munuge duwas waruga umawi dawlatuge ma'munuge arihuga tibi bay ilum merin emi hunge lafaya khiyana eggota feturigen dia wahaken ei asuga mu'tazilinge wahakete befun ado sawan kirit qur'ana ki makhluq ekkamuga bunumuge wahak kirit qur'ana ki lobata khunne kalam fulaki ei makhluqen nun ei Allah subhanahu wa ta'ala kalam ful makhluq kawani lifa hunna deli nota foi gandu enamas kalam ful ei Allah subhanahu wa ta'ala ge makhluqen nun ei ilah subhanahu wa ta'ala sida gulifawa ilah subhanahu wa ta'ala ge sifa fule kalamullah ehm ahlus sunna wal jamaatu aqida ge ahul weringe aqida ki kirit qur'an ki ei makhluqen nun ehm ge tibefun adu waswana etan ilum wernaka bodati aniyata ka kurmatlan je wada genne muhammad bin nuh fada bebe kanun awhare wada genne je wada genne imam ahmad jaluga eta duwen heda kurabba etan aniya ekade fana libi wada gannum dia ma'mun afhuga enage darikanu mu'tasim afhuga wathiq billah wathiq afhuga mutawakkil ge gagandaka verikamuge ebbani mending mi venuga islami ummatuge ilumerin ulen jehunu ahlus sunna wal jamaatuge aqida ge ilumerin egeteriga imam shafi wesimene wada gannawa imam ahmad ki emme bodan aniyali bun ebbe kale faanu gendevi thabit kama ku widaluwamu qur'ana ki makhluqen nune ei Allah subhanahu wa ta'ala ge sifafulu takuteren sifafuleke ei kalamullah Allah subhanahu wa ta'ala kalam fule ekale faanu widaluwamu di genes devwa timan kale ge faana qur'ana sunnatun qur'ana ki ei makhluq ekkamuge macca dalil eron timan kale fan qabul kurabba hushim ehennuniya timan kale fanu me basful badalen nukurabba hushim ekale fanu ekkamuge sabun kurin agon denne fadan jaluga etad duha ko onnawan je wada gennevi ma'munuge duwasorga ekale fana hayyaru wan je wada gennema fa kurin denne gota mu'tasimuge veri kamuga wes ekale fanu etak faharega hayyaru adi wasiuge veri kamuga etan ihanati kame je mutawakkil ge verikamum bes bayin egotuga gus emme fon Allah ga rahmatun mutawakkila teduma go feni ahlus sunna wal jamaatu ga aqida ga machan adevi den anekawas ilum merena nasuru libigendi ehme eki zaman tahuga bodati fitnataka ilum meren kurimatla jehumaki dima wa kam egotun imam bukhari rahimahullah bes mi fituna ya kurimatla jehwada gennevi qur'ana ki ei makhluq ekkamuga bunumuge fituna ehnamas eduwas waruga verikamu faratun ehm bunuwam beenum wikinu ekamaku bayaku mihun imam bukhari egota vidalwa kaman wahaka fatura fawani ekalefanu vidalwiye kirit qur'ana behe gotun timan kalege fanuge basfulu ei makhluqeke mige be defushakan mana nege ei kirit qur'ana be gonti man kalege fanu dakkawa komme wahake wani makhluqa shay timan kalege fanake makhluqe wime ehnas qur'ana ki ei makhluq ekkamaka ekale fanu widal nu ehnas ewage gota feturigen gos emme fo ekale fanu ustada hame muhammad bin yahya az-zuhliya hame wahaka gosken emme fahum bodti masatake dimave imam bukhari rahimahullah ge majlis ga ishinna mundiya dari warunna mana kurewun verikamuge faratunna ekiga adi ustad ge faratun timange majlisan annakama wa nama imam bukhari ge majlisan hadiru ge nuwana e bidu verike mifada nurakkat halata kurimatlan jehe kuriha zamane ge ilum merinna en ilum mereko anen ilum mereko bidu veri kurma en ilum mereko anen ilum mereka nuruhun tarikamuge basta bune ule komme kes natija gotun imam bukhari ga arihuga ishinde wada gannawa bekalu madu gende bay riwayat to ganna gotun imam bukhari arihuga
imam muslima adives enun ehem bekalaka de bekalun navanden mi bekalun maduwegen di eha wara mana kurevigen dia darustawga ishin de hedun imam bukhari ge ei kurindenne gota verikamu faratunna adi ustad ge faraipo enas imam bukhari rahimahullah mi masala warabboda saaf ko devwa fawe kale fanu arihan as miwa ka feturni mabay mi suwal kuri kale fanu vidalwa motoye qur'an ki makhluq kama meduga ekade fanu tin hator faharan eswal ekade fanu ge darusga kurimat kure wunima den ekade fanu war saaf ko jawab devani al qur'an kalamullah ghayru makhluq qur'an ki ay allah taala kalam fule ay makhluq nune lobata khunne bimmati ga nuwan kirit qur'an bura sharaf rech kirit qur'an ki allah subhanahu wa taala kalam fu ay makhluq nu Allah subhanahu wa ta'ala ya sida gulung hur ilahu ge sifa fulengei ehmema Allah subhanahu wa ta'ala bimmati ga labwa fennu evre karamater devana etche agun men efota ihtiram kuramban efoto ga lifa wani ilahu subhanahu wa ta'ala kalam fulkam gawat efekiyawa e ungeni en amaluko visna hedumaki ei hagigatuga algon menna tedumogu matiga thabitu horwene emme warugada wasila efoga mi vidalwani wa afalul ibadi makhluqa alutukunge amal tahki ei makhluqeke al imtihanu bidwati gotam aske mismihum bidwa imtihanu kurmaki ei bidweke mismihum aqida kone havam vegen mismihunna faad ge suwal to kon hedumaki ei bidweke emma imam bukhari rahimahullah ge aqida mi masala ga warabboda saaf ko devwa fa waniwes ehnamas ehkala wahakata kurin algon denne fadan feturi am wefa ebove buname gotun imam bukhari rahimahullah ge mi majlistakan aum mana kurewma guligin manaki imam bukhari ge ustad muhammad bin yahya adh-dhuhuli ge amur fula adi verikamu ge faratun e fitun taka ekuga imam muslim majlis ga wagutun tedu wada enkama bay riwayat to gade tedu wada gen ekale fanu wada gen imam bukhari ge darus efoga imam muslim algon men na fennani imam muslim ge sahih muslim ga muhammad bin yahya zuhuri ge evvis riwayat ekale fanu liuwa muhammad bin yahya adh-dhuhli ge evves riwayat imam muslim ekale fanu ge hadis fatuga nuliuwa ekamako imam bukhari rahimahullah sahih bukhari ga wes ekale fanu ge ustad ekale fanu ge majlis ga isinu mana kore viruga wes ekale fanu riwa korwa bu riwayat muhammad bin yahya adh-dhuhli ge riwayat henna sida muhammad bin yahya adh-dhuhli vidalung badaluga vidalwani sami'tu an muhammad bayfar nuwata sami'tu an muhammad bin khalid itimwana kafa fuluge wahaka imamuge nuwata ustadge egota genna wa febave emi ma agolmen ngini imam bukhari ge wara verikama ekale fanuge hippuluge tirikan adi hippuluga hasade verikama ruli verikan nekkan ekalege fanuge majistawga ishinu mana kurevigen kudinna mana kurevigen diyama wes ekale fanuge sahihuga ekale fanuge ustadge riwa kuraba naqul kuraba fa waq kamegas imam bukhari rahimahullah wahare wadagen nabi hijran 250 fansas hawana haru hijran 250 fansas hawana haru ekale fanu අවහර වඩාගෙන හාදිසායකි තංකොලේ බොඩන් එකේ ෆානු එකහෙරි වෙෆාවා වගුතක ගුලේ හාදිසා කුරින් දෙන්නු ෆදන් වෙරිකමුගේ ෆරාතුන් කොම්මිසරගේ ෆිත්තුන්තකේ කුරිමතිවේ අදි උස්තාදුගේ ෆුෂුන් එ නුරුහුන් තෙරිකම ගුලිගින් වරබ්බඩු නිකමෙත්කම එකේ ෆානා මෙදුවරි වීමා දෙන් එකේ ෆානු වෙද වඩාගෙන නෙවි samarqanduge rattaku tereng bukhara ge rattaku tereng rashekkam gawa khartank kiya rashek miden algonda me liefa in gotun kiye gotaki khartank me amugotega hisabu ganduga wahaka dakka ule turki baha adives farisi baha ekiki bas bahun ebame hunge ekitanta ge nantan hunnani komeka samarqanduge rattaku tereng rashekan ekale faanu den
nikume wadagenne bay wahakata kuterega ade samarganduge amira ekalefanu vidalu wikama amiru hippula hamanu kurawwa kama wanya verikamuge faratun timan kalege fana mana kurawwashe hadis ungannadi ilmu ungannadinu erun timan kalege fanu kiyamanteri kan ada kurawwa hushime ekamaku ehen nunkama wanya timan kalege fanu nuhuttu wene sabaki ilmu forumge idune timan kalege fana kal libige nennuwe ekamaku verikamuge faratun mana koffiya timannya majbur wane ekan huttalu ehwima erun qiyamat don timan allah ge hadratuga hujjate gotuga dakkawa hushime amiruge farapulun timannya mana kurwigendi ehnamas efada amure naade imam bukhari rahimahullah alas kamfule ekale fana jehwada ge nevi ekale fana erashun nikume wada ge tumattaka sawariya aruvam wada gen tanu nuwata sawariya eru vitanu den daturu nukurwe wara ekale fana nekaves alas kamfulu boduwegendi foratama waam fishi gotaki ekale fanuge nikkuri fulun da ohoren fishi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun asfawe mu'min ala marumuga enage nikkurin da ohore kama vanama ei hewkamuge alamate gotuga imam bukhari rahimahullah ge nikkuri fulun fudewaraka ginadaka da ohoregen diya kama riwa kore vibekalum vidalwani e foga imam bukhari rahimahullah amura ekale fanuge gekola genevi adi e gekolo gonna ekale fan awhar wada genne be riwayat to gonna gotun ekale fana min unduguta bodu ekale fana dua kurvi allahumma innahu qad daqat alayya al-ardu bima rahbat faqbidni ilayka timan kale fana duniye kankan dati vejje warabboda manaki dini gotun ekale fana huri hurasta boduwe verikamuge faratuna di ustaduge faratuna di mismiuge wakatakun ehmi matiman kale fana furana fulu iba ilahuge hadurta gendawante de kommekas am gotega mihika dimawa musibata bataka guligen maran nedum rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fa hadis basul riwa kurawwa fa niwes imam bukhari ehnamas ekalege faanu mi halatuga ekalege faanu duniyawi kamakattaka ennun e vidalwani ekalege faana hasako dini gotun kurimati fawa fitun tawge sawbun ekalege faanu allah subhanahu wa taala gaduta dua kuravevi egotuga ekalege faanu onnawa madu duas kolege terega ekale fan awhara wadagen nabi hijuran 250 hawana aharuge shawwal maha furatama vilere man ramadan masnimi eid vilere ge isha namada fo ekale ge fanu awhara wadagen nabi jegen do eid do hoge mendur namada fo ekale ge fanu fastanu wadwegen di ekale ge fanu ge liwun tawge waha kalgondo dannawala name dennevi emvima awas gotaka midannawalani komme kas riwayat oga asfawe imam bukhari rahimahullah awhara wadagen nabi iruga ekade fanu awhara wadagen no foga ekade fanuge fasdan ode fawa maqbaran gomaka storige miruwas ara hurikama eta duwa hevanden ehmi ma mistakun ekama ule tibe nota e taketi forwa naga veli gengo sadati ve kam boduwegen edu sorga hisaba kariwe ulun mana kuran jehgen dikam misunge halaki mikala kankamun barakan libigannam bege masakke kura ruga mihunnaka hivvare nulibe ekadege fana meduga e kantavegen die heo gotuge sabun e heo gotat tima eya meduga kantav wumaka abadues ehem mihunge karamatun barakan libiganegen duniye guleveto gina insano masay kurani timami karamatteri miheka wakanno e mihir kankamaki ibretteri fila wurta bekalunga arihun rivavegen asfowe timammen kefan awahar vitanu gennun ehennam istimammen etibi hisabun ere regandu hofenuga deke wadagen nevi me rasulullah sallallahu alaihi wasallam hutti wadagen hunnawanikon jamaatege terega timan dennevi me kale fan konkamakato e hutti wadagen tihunnevi ekale fan hadis korviye muhammad bin ismail wadagannawan denne den timam men beli ruga e hofen fenu wagutu e ekale fanu awahar wadagen ne waguti adi minum wasbay hadis ta algon menna fennan e nota wahakata fennan e bori imam bukhari rahimahullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya demedugawa gulumuge macca algon mirad korviya
sahih bukhari ge wahaka denganare algon men dakkani fotuge wahaka dakka eruga e wahaka takan algon men ishara kollana e isharatuge kurin algon men irada korviya imam bukhari rahimahullah liwa fawa baif foittoge nanta dannawalana hemiriya kurkollana wagutu kudatam wuma ekuga du'a ka Allah subhanahu wa ta'ala e man ilum miriyage ilmum mi ummata manfa kurawwa adi e kamuge sabum ummata libige media ilmi helun teri kamuge heo jaza Allah subhanahu wa ta'ala ekale fana mimbur kurawum adi algon menni e ilmum manfa libigane e amal kuraba e kamuga levum wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.